Khovel film industry a hian Miller mani nuna la pia lama thidam pa ngai lo le tha ani rin hel om tak ba ka tha ani nge ti chiat chian anum nuk maya Khovel chu soilo India a film industry a po hian hetiang hi soitur anum nuk mai chungsinga pakhat Bollywood actress Laila Khan tenufa an baudan le an top dan rap thlak tak a phena thil omte kan ngai thlau don ani June tha kumsang hi sompani khan Kashmir police chuan papakhat Parvez Iqbal tak chu an mana a chanpo hepa dur pona hian kumsang hi sompakhata Bombeya bomti pawani chuma miswal hau karman Mitsubishi Outlander chu omwangani ya adur pona hian carding hi monima se car chu meche minga register ni in Parvez anupui Shelina Khan minga register ani amai ro chu heti lai hian Selena Khan chu kumkhat lai chen sha tur umlovin abau to a ama Selena ba ka hian afanu Bollywood actress Laila Khan Laila now phirte Zara le Imran ba ka Laila te unam singa upaber Hasmina ba ka an cousin Resma te chu an chen sha tur umlovin an bau tel bokani Laila Khan ber hi kumsang hi som bakhata Bombeya bomti pawani chuma helpol hau tho pui tuwa rin hle berani wangin Parvez chu a fashion Laila Khan omna zonia Parvez tak chuan Laila chu a pasal a shifan annu fale a kazin tiamin Mumbai changa kilometer za somni hla ramhnoya kumliamta February thla khan shwain a tha thu soya a nuwa a thu so hi sut lein Laila tenu fa chu Dubai lama an tlan chat thu a soile a hemi nu hian a thu soi thlak lein Africa lama an bi ruk thu a soile a nuwa anomna chin chu a shat lo shim thu a soile ni Parvez tak chu Mumbai lama lak ni in anupui Selena le a fashion Laila te unaw le an cousin Resma te bauchung changa chuan thu zo fiani ya heta hian Parvez chuan Selena le a fa te chu a tha thu ain puanga puitling chiao to mi paruk a tha thu ain puan hian no chui tu de chuan an oilo hial zoka Kashmir police ten an dop khan do da soi kwal sabok nen ain puana po hi dot bokanin jinga anin dop chwa dan kan soi main Laila Khaninu Shilenai chanchina changin soi chaule photang Shelina hi kumsang khazakwa sumruk pakhat khan Mumbai India Muslim chungkwa alo pianga apa hi mi makta dwai telin an thei top chwa lun tumna le an beidun san chin Bollywood khovela lo ve tumin Shilenai te no panlai hian a be ve ngat nga china mase rul te nau bak a mu theilawa a chanala lar chuak mang om ngai lawa a chana movie lar ve pol tak kumsang khazakwa sumruk palian ti chwa hakikata la chuan sipai indona muna thiangina langa tu kho kha shiat a hlo lem lawani aswang to anate ti puitling thailo ma se a thei to pachain a fa te en kolin Shelinai te unaw hian nule pa mangaina andung na sa emema ma se Shelina chu ron puitling chauzelin rwal ona an unaw zenga araw po aneina sabi khleya middle class nun chu adu khoplo na sa a alai zon no albana chuan Shelina ti lo chu kan nun amol mangin kan chanto ka kan lung oi viau zela ma se Shelina chu kan unawa po a mera chofalin anun mandu dan po a class asang bik le ni tina soya Mumbai khopui dai fema omrenga nun mol mang tak man reng chu dolovin khopui mi pui tamna lama chuan inson chhuakin kumsum ni po atin main mi pa pakhat Nadir Shah Patel chu nun nuam so kanai be sein pasalata na nei ta a Nadir Shah nen hian fa pali nein Hashmina Patel Rishma Patel Laila Khan tia kanau sha tak baka phir unaw Imran le Zara Patel ten neya Nadir hian Shelina hi nupuya nei lo a hlau chin hleya anupui anita le fadu tak kan nei chu a hlim thing khop mai ma se kumsom ani nei nuwa chuan engkim chu danglam zawin Nadir le Shelina de chu anin chenta a ti chuan Shelina chu a mel alo chelo bok nen a pasal pani na tan a shift sik chu pasala tan nei le a Shiwara Mumbai apartment lein
Shilenai fate pali nen chuan an ching ho to veka. Shilena hian event manager na chelin Kardashian unau te ang davin Shilena chuan a fate vorlar tumin film industry chu a hmel sha tir ve ta a. Ama saberin afanu upaber Hashmina Patel chu kumsang ni paruka film chantur mu sakin hello kon hea chuan Hashmina chu ain lana kumsang ni pariata Laila chu movie chantur mu sak velein wafa a deadly love story tia chuan a changtu no role a play ve ta a heti hunlaya actor lar mai Rajesh Khanna a chanpui dona wangkhan mi pui ngai ven a hlo hleya Rajesh Khanna hi Hindi cinema po first superstar tia shat ni in azona film sompanga asyam te chu hitlo po omlo ti theania kumsang khazakwa somsari le sang khazakwa somria chunga actor hlo nember nia shatania hemi nu hian actress thau Dimple Kabarianen in nein Bollywood actress lar ronile ta Twinkle Khana le Wrinkle Khana te hi anfaten ni avoi khat film channa a hunlaya actor lar Rajesh Khanna a chanpui thei hi awanein an film poin ena hlo kan lo ring mai the ma se a flop chiang hleya nima sela heti chung hian Laila chuan film changtura somna le model ni tura somna adong zui thawa annuna avoi khanna tan Shilena poin adu thu samang nun sang tak chu nei vein shopping tour chawin ramdanga ajen ham hamaniyo me Mumbai khopon lam kilometer za somni panga la Igatpuri a chuan farmhouse nuam le changkang tak lein an nun chu asang chho veu maya ilongai tua ve mai thei film changtir le modeling ti ve chantir tan chawa hetiang e mema sumhlo na tur a umin mitam jok chuan an she chilawa Laila le Hasminaite film a flop baka Laila in film contract pani aneyani maya film chantira phei chuan milarte hian an hlo nem ngal ngai bok selawa han hausak pui chiam tur omlo reng bokani shopping tour mai maya South Africa thlok pangwang le farmhouse changkang tak tak leitur khopin an chung ku sumlak lu chuan an milan ti theilawa report pakhat chuan Shilene te chung kwa hian ramle mun ma vaibel chathum hu an nei niin an taranga an puri bangla chu noi somsari man hu vel niin Oshiwara an apartment chu vaibel chakhat point pathum man hu vel niin Lokhanwala complex sa Shilenai dor chu noi somli man hu vel ania Mira rota an apartment flat chu noi somnga man hu vel ane boka Lailai film chanhlo noi thum vel chuan hengzong zong hi alei phasilawa article pakhat chuan heng an apartment in loram ta hi annu faminga omniin atarlanga Oshiwara apartment flat chu Lailai uchia Hasminai kumsom pariat atlin chumin iwesa putar pakhat chuan Hashmina e apeni nan soya an chung ko sumlak lo le an khosak le an thil nei te ain millo emawang hian rinhlel an kai thwaya Maharashtra anti-terror squad te chuan an chung kwa hi rampon hilhonen inzomnan nei an jing ta hiala Laila Khan chu terrorist organization Lashkar-e-Taiba tenen an thok hawani an jing hlela Mumbai khopui chungchang information pero chinani anjing helani until hlu nei te po lomana ta na an pe kani anjing ta hial boka Lailai film chana an director Rakesh Sawan point Laila chu mi tu te monen diklo taka inzomnan nei niya asya thu asoi chuak ve boka a chan po chum kha chu Mumbaya an bangla Laila chuan Rakesh chu leng turin soma avathen chuan pindan pakhata Arabic mipa engmasa chu Laila chuan lo ompuin chungmi te chuan Rakesh film siam tura chuan vaibel chesomni invest andu thu chu Laila chuan a shila mase Rakesh chuan engamodik lo omniya shiata wangin ahnar niin ain soya heng Arabic mipa te hi film vela invest hin tak tak ngen nyanga helani so kangti chu tunthleng hian shiata ni lawa rin thu bak lo chu a chui tu te poin soituran nei lovani mase shechiang le finfiana chanaya anin chia chu kumsang hi sombakhata Mumbai terror attack ani yen Mumbai khopui chungchang helho hena rorutu pokha Lailai hiniin an sumlak lu millo taka an khosak san chanpo chandang omin an she theilovani
he maktaka suman nga na hi leilai nu shilenai pasal ashif sek puin lo tlan vein nomati ham hleya mase asiat haulo chu anupui shelina chuan mi padang ama aya kumsom pangano panglaka chuan awire santi chuni awire na pa chu tu dang ni lovin tunan man mek pervez ikbal tak hiania he pa po hi shelina angdeu thau hian dikta ka sumalak lu ni lawa in la lian le chesang takania kishwara omlain mishang shang thena changin noi songvela puka rulle chu atum lo mel khop mai engma soilovin kishwar chu achwa sannal na la asum puk na ten bachinen watum chuan aina chuan alo to lawa kumsang hi som khan Indian Naval Officer changa pension papakhat kumsum ruk pangami Gurdia Singa chena Hoshiarpura chuan walang hlolin anupui niom takle mechano pang ashwai tel boka Gurdia la soidanin an chena khwa chu beithut nein anupui fanau tenen chuan an tan chuak thei shama karni kan kyanga chengin noi ni sing ni minpuk sak nuwa achin choisoi tur omlovin abaudai mai ni hemi nu cha hian shilenai nuna chuan in larchanin a mel lo chhezok sok lo bok nen shilena point har adi ni ngei turani December kumsang hi soma chuan a pasal panina a shift chu chenin a voi thumna tan pasal thar perves chu anei le tani kan sia tangin nu pahlim tak chu anni lo chiang hleya anin neya changa kumni na kumsang hi som pania perves chu anupui shilina le shilenai fate thattuwa po ani wangin police station a kulani kha atira chuan perves chuan engma thiam lo na nei lo thuin achangna ve hleya ase police te chuan engemaw thupanei an ring hlata shilenai pasal ma saberle afate pa nadir sha chuan afate abyak tlang theilo wangle mu turanom boxi lo wangin perves amanani ma kumsang hi som pakhat khan anupui hlui shelina le afate chu an bo thu police a thlenin marsla chuan mi bo report alo thelo towa amai ro chu police de bank khon a hlo lo hleniin asoyani ani ba ka hian leilai film channa a an director rakesh sawan unau pa raki sawan chuan leila chu a film sem thar tura changtonu turani wangle sin chen khatte an shoot to wangin chumi chungchanga chuan leila chu mutuma mase leila chu mutur omreng reng lo nena soya leila takhi chu pechefelle biak nom takania mase anu shilina hi leilai mimal nuna le ana anjul nemma manin asoya leila chu voi engamaza mutum le biak po atum nuwa chuan anu shilina thlenga an bodia ka wangin mi bo report alo file ve to bokani nadir shale raki sawan chau hi leilai te no fa zong tu an lani lo chewa leilai no te I anu shilinai lai son no maherakter chu igat pura shilinai te farmhouse a chuan in khal thlain alai son no shilinai te no fa chanchen chu khochhunga mi te talin an lo hria ta be seya bangla thlen chuan athil mu chuan a chung hleya bangla chu chen khatlai alo kang ut wam maya alo ram cheto hle bokani bangla nuam tak ni chingkha ramhwai film chana hmun turatana du thu samna hmun angmain ara pomletling zok niin asoyani he bangla hi watchman pani enkoltir chinan niya engtika ka nge ti maheraktarina zo chuan an chana chu ain person khop mai pakhatin thlani lamta khana ni thu soilain pakhat zok chuan ni som pangaliam ta khana ni thu asoi ve thunga bangla omna venga mi ri chu chanchin zo atum chuan chung hau ina chuan shilenai te bangla a bunglwale furniture te chu mutamaya anni chuan shilenai pasal pervesan ape kani thole bangla hal tu chu tunge ni anshiat lo thuin an lo changani shilenai nu hi kum opave to tak niin heti hunlai hian kum somret pangami niya ani chuan perves lo chu rin hlel tur anum lo wangin an chanchin lo shetu te hena chuan kalaka changa ka fanule ka tu te minda bo sak tu perves takhi khoya po in lo mu chuan ka phlum ro ati hialani perves chu shilenai chhungte point anjin thel ve ka wangin khau zokin nu chui tu de chuan thunhan zot le ta a atopa toba chuan ain puang ta shilina le leilai te unau ba ka an ka sin pakhat chu atha vek thole
igat puriya an bangla nung lama chuan a phum thu a soitani February kumsang hi som pakhat khan a tha thu soya January ni somthum kumsang hi som pakhat zana chuan Parvez Shalina Laila an upaber hamisha an nau phirte panile an kezin risma te chu kar pania chuangin igat puri bangla lama chuan an kala lim takanin kum nuwa chuan Shalina le Parvez te chu Shalinai uire chungchanga chuan anin hawa ain sum zawlo chuan athata nin ain suya Parvez chuan Shalina hi anin nei tira changtuin a ayano pang mi pasang sang laka awireya ani Parvez chu mi chuangtlai angleka a chi chin thu asoyani Oshiwara a an chenum te poin Shalina hian Parvez hi a driver angleka ain thule zapana po anei lo thun soya apasal ma saberle adotu te anglo takin Parvez he chu fiam thotho nan te mangin za derna pakhat ma anei lo nin an soyani Parvez hena hian apasal ma saber nadir sha chu in hlatto ma se akasenani thu dot mangin alawin mel sha tir vela ain soyang le akhosak tanang lo takin sumle pai anei lo ti Shalina in a shat nu a phei chuan aza palo le zwal nin ain soya Parvez hian lung oilo rukna nga to hleya chuti hnekin an bangla chu shela Dubai lama in loram thazok leya in ben belan duwa bangla leidu an mu wangin bangla lumnan le bangla a uran man to perni turin January ni somthum zana chuan ni engom chen hun mang turin an vai chuan igat puri bangla lama chuan anin khala Parvez chu alom che alawa a chanpo passport ala nei velawa atel lawa Dubai kalvek antum le an chung kwa changa the chua antumanga in ngain bangla shal po chu adu chalawani mase ani thu chu Shalina chuan angai poimo do silawa egat puriya neriat huran man nu February ni kwa zana chuan Shalina chuan alai zon no albana chu biain Chandigara Parvez nen chau anom thu soya a fate chu igat puri bangla anom thu asoyani Shalina le medang te hi tha alawril ruk to oreng zokani arinom te zokani Parvez in puandanin hemezan hian an bangla shal lumnan chuan barbecue party hwai hota la playin an zaya an lambuka an lim khop mai ti chuan zengdar khat vela chuan Shalina le Parvez chu an room lama chuan moturin an kala Shalina kaideu boxing chuan apasal pari na chu Parvez apula chuan fakchiamin anin loram shal tur te po sheika boy pui tura ati felvek to thu asoi tamaya chu baka ain loram nei sa te po Dubai anom nuwa chuan sheikalo engkol chhunsom turatan ada vek thu asoi chuan Parvez chu mi ang mai hiana ka hawa Shalinai thu soi chuan a thong tak zeta Shalinai mela la chuan fiam tho mela musilawa Parvez chu asata phata India kala umreng dona inuna tel to mi alo I pasal pani na chu engwangin nge in loram chungchanga thunai nai pek ringotin Shalina chu a chwa chala anin hawa piang hian anin remle to entirnan Shalina hian Parvez a kutsuwanin chebayatuma mase Parvez chu anu puina chi dan le Dubai kalsan antung chungchanga alungalo oilo sa bok nen alo kai ve to deu bok nen ain peng dai hlei theilo nen soya in hwa chuan chokin pona chuan in zui chuaka mase anin naring to tul maya Parvez chuan Shalinai tu khoma chuan thir tiangin avata chuaya chuta chemte vitsuin an thoma chuan Shalinai fati hau chu aron chuaka enge omziatin an rak chel chula Parvez chu enge thil omziatin an zota a chenan chapuka Parvez chuan an soi film zawdon lo ti chiain ti dan torangai to a chuta reipo la liam lawa a watchman roi thar chu she chuakin a khol ta ngala ama ang thawa Kashmiri ni hin chupa hena chuan Shalinai fati tha pui turin le sum chanem tak apek tur thoshila chupa po chuan lorim ti ve ngal main Shalina I a faten an boy puya an phiri lai chuan anin jin lo hlanin Parvez le a watchman roi thar chuan an tu khoma chuan thir tiangin an vo a Shalina chu tha ma sakber ni in a fapa Imran chu thani le a Laila Khan chu an that na nung bera an tu khoma thir tiangan vuak nuwa
chemte in an vitle vekani postmortem ania anluru akhik na satana Pervez hian shilinai cha ulo afate po hi huatna satak anayan jinga thinrim na nena anlu chu vuak ne ngein a hriatani police in Pervez an dop chu anwa chuan bangla chuan ruang phor turin Pervez le police engamasa tan kala an thlen chuan Pervez chuan in hnung lama chuan police te chu hruain helper an hruate chuan le chu an lai chan ta a ti chuan ruang chu pakhat te tenan phor ta ni Mumbai Police Joint Commissioner Himanshu Roy chuan press release nei na chuan ruang chu leilai khwar fitruk vela phumania ama sabera mattress phumania achunga lungda le nin ruang pathum phumania ti chuan leivurani nuwa chuan chirdiaka chhille vek niin lungin an del le veka tiang che chuan ruang pathum dangte po an phum ni na soyani Nadir Shadi ne changin Laila Khan Hamisha Imran le aphir puite chu an mani ngei ti fin fiania an kazin pakhat le Shelina de chu an chhungte di ne chunga fin fia an nimpukani June tha kumsang hi somni pakhat thleng khan court case tin felovin alo oma thushi tu mi somli pathum omin hengzinga hian Shelinai pasal panina ashif potelin ani chuan Pervez siana main an chungkwa meiche hau chu no chizwar tora Dubai thona tum thu asoi china prostitution market a chuan sumatam tur thole high class prostitution an nei thei thu yin Pervez hian Laila le alai zon te hi a thlem china ma se Lailai tu unau chuan an lain pe lo thu changin Pervez hian kutte hian a thlak chin ni yin a shift chuan a soyani kumsang hi somni pakhat khan court changa thothar shia tur omlo nuwa kumin kumsang hi somni pali meithla khan court chuan Pervez chu thiamlawa chantira ashimna turan nga lain Pervez lawyer chuan Pervez chu lungin atan chung khan anung changa cha a boina siam ngai lawa jailer te thupo azom chale ni yin anna bera court chu zangai na lantira dam chung tang turin angin saka mase meni somni pali kumsang hi somni pali khan Mumbai court chuan Pervez tak chu thi turin achung thura saktani case ti to pani hian Laila Khan le achung te borala changin kumsom pathum lai chu aliam to a Laila hian Bollywood actress a chuan Divya Bharti angai sangin Divya anga larle mi du ronni achak chin leya mase vandoi thlang takin Divya ang thavin thidan dum lo takin kumno pangte hin aboral vetani tunchum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan minlo like in minlo share sak vela channel te idu zong ani chuan minlo subscribe ve turin karon ngen cheni